Total number 3 FM members of Christ ko nke go yo sala ga go le ntwe motho a tlang go sepela le yona a ya kae ka kapa ka moka ga rena ga re sepela tše o re di bereketse go ile go tša lefase di tlo šala ka nnete pele ga fa go tšetše Peter Seleka a itla go wena a re ngwana wa Sione ke go boditše motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM gore ke na le Professor Moremi re lebeletše bolwetši bja epilepsy e lego bolwetši ba go wa nke ke no mo fa sebaka nke a go tamiše ka fa o re theletšego o le ka gona Prof. Malome ka kapa madumeshi ao a go hloka sekutu a go tswa go phahla dumedisha batho ka moka golela gausi mo balong gona ka mafateng a matelele ka meshate ke dumedisha baruti ka dikereke tša go fapana ke dumedisha mangaka ga borena ka moka setšo ka moka le batheeletši bao ba thekgang radio ya ga borena ya MCRS Motse Community Radio Station ke a ba leboga ka moka malome ka kapa ke re thobela ka moka le baka gae Professor Moremi a re tshepe gore madume ka nnete ruri a tloga a fitlhile tsebeng ya motheeletši ebile ke a dumela gore o amogetše ka diatla tše pedi ebile tša borutho Prof le konle re lebeletše bolwetši ba epilepsy e le go bona bolwetši ba gowa le gole re bolela ka bolwetši ba gowa bo bobitšwang epilepsy bangwe ba botsebang ka segaga borena ba fela ba bobitša serwetlane ke bolwetši ba gowa malome ka kapa ke bona re bolelang ka bona go bane ke hloba boroko ka gare ga malapa ke hloba boroko godimo ga batswadi ke hloba boroko godimo ga bana batswadi ba phela ba kwa bohloko ba tšhaba go ya medirong e le ge ba tshwenya ke bona bolwetši bo bo šetše bo fihlile ka gare ga lapa bana ba tla išega Prof ka nnete re ya leboga e le gore ga botse epilepsy ge re bolela ka epilepsy re bolela ka eng ge re bolela ka epilepsy malome ka kapa re bolela ka bolwetši bo e leng gore bo tloga bo dula mo monaganong ba le ba sekgowa ba fela ba e bea ga botse ba re ke a failure of electrical connectivity of the cells so rena ka mo setšong sa segaga borena re botšea bualo ka mo gongwe ka kgobalo ya monagano kore ke bolwetši bo bo dulang mo kgopolong bo e leng gore go ka ba go na le nthonyanenyane or se sengwe seo se šitantšhang monagano gore o bereke ga botse gomme bolwetši bjo bo bakwa ke eng ga botse bolwetši bo malome ka kapa ge re šetše re ya le bona go ya le ka mokgwa o e leng gore re ile ra nyakišiša ra tloga re tsenelela kudunyana re ile ra kry-a gore bo tla ka mekgwa ya go fapana a ke e bee so bo kgona go tla e le dilo tša batho ke ntwa mathomo ya bobedi bo kgona go khosa ke badimo ya boraro e kgona go khosa ke accident trauma boa gape bolwetši bo kgona go ba leabela bo kgona go ba leabela bolwetši bo o kry-ile gore ke batho ba bantši bao e leng gore bo a ba tshwenya ka mo gae go na le ditše dingwe ge re ntše re nyakišiša gabotse ba go bala ba tseba gabotse gore go na le dilo tše dingwe re fela re ke di-brain tumor le tšona di kgona go feleletša e le gore di khosetša motho gore a feleletše a le ka fase ga bolwetši bo Prof a re motho wo a wago a wishago ke bolwetši ba epilepsy le motho wo a wago a wisha mohlomongwe ke badimo nka rialo re ba fapantšha jwang motho wa wishang ke badimo gantši ge ba go wisha motho wa badimo re ga ewa ga a wele ka pele ga a we ka lesaeteng o wa straight a wele ka morago and then ga a fetša go wa a wela ka morago ge e le gore o swere ke modimo wa mopedi ga o a goa a re tse a humole maybe tekano e ka fetang 15 minutes o botšie o ka re mo gongwe motho wa modimo ga a sa hema and then ge a ne modimo wa sekereke o tlo mo kwa ka go gwelela and then ge e le gore motho o swere ke epilepsy ge a wele o a shaker and then ga fetša go shaker and then wa tituma and then o tswa ditete and then ga a dudišege o a thuša motho gona go sa motsebe
ge o ka se mohlokomelo a ka fetša a bolaya ke lekhulo le mari a tlabeng a etswa go bana ka mogama go ka se mmeye ga botse so batho ba fapana le go wa ga bona go a fapana epilepsy o wa ka lehlakore le lengwe le le lengwe a lene gore e ka ba right or left o wa nako ka lehlakore le lengwe le le lengwe mara motho wa badimo straight mo leng gona o wa ka segotho ba thaka ntho fast then wa tse wa khumula re sa bolela ka yena motho wo wa go wa ausha ke bolwetse ba epilepsy o wa lafiwa jwang kuri ke eng se ileng gore ge a wele ba ba leng gona kgausi ba ka se dira go mo pholosha mohlomongwe nakong e ntši ge motho wa epilepsy ga wele sa mathomo a reng ga fetša gowa re lleleng gore a ska tetoma and then re mmeye ga botse ska kra kwakwaletše gore mari a la mogame rena ka mo lehlakoreng la rena bolwetši bo bagologolo ba fedile ba re boa fola mara go ya le ka mokgwa o e leng gore ke ile ge ke thoma mmereko ke ile ka thoma go lemoga gore bolwetši bo ga botse o ka kgona go bo controla gore bo tšee mengwaganyana motho a sawe mara ge a tšea treatment ya gage ga botse ka lehlakoreng la rena re na le ditaelo tše re di berekišang tšeo e leng gore di bitswa re ne le taelo re gahlantšitšeng e re rileng ka meriana ya go fapana ka mogare ga ditaelo tšeo go na le setlhare se se bitswang serwetlane ka leina le la bolwetši ba gowa go ra gore ka ge e le gore ka sekgowa bolwetši bo ba bo bitša epilepsy setlhare se ge se le kua sekgweng re tlo se bitša gore ke epilepsy rena ka segagabe re na re se bitša serwetlane gomme se gatlana le meriana e mengwe ye e ka bang e lesome ka mogare 810 and then motho wa gona re mo alafa so re ya monwesha and then ebile re boe re bo alafe so bolwetši ba gowa bo sepela le ngwedi motho wa wang ge ngwedi o balama ge re re ngwedi go balama re bolela ka re ngwedi o a thoma wa sepela wa ba mo wa ba o ka re wa go wela goela ka ge letšatši o ka re le a subela ka nako yela motho wa gona e leng gore o thoma go tshwenya kudu ke ge ngwedi o ka re o thoma go subela o balama ke nako re alafang bolwetši ba gowa motho wa gona gore o tlile o fola ge ngwedi o ya go balaba ge e le gore o be a ewa gararo ka letšatši goba mo kgweding o swanetše tšatši leo ene ge e le gore o be a ewa maybe close to 20 minutes gore o tlo fola re bona ka yena o wa gowa a ka wa less than 2 minutes a wa ba tsoga then re kgona go kwešiša gore go ra gore ditaelo tšela re mofang tšela di thušang kgopolo gore e kgone go functiona ga botse and then mo go nyakegang gore disele di kgone gore di be ga botse motho gone o ba ga botse kudu re alafa kgopolo ge re alafa bolwetši bo ba gowa then kalafi ye nngwe ya bolwetši boši re lebelela pele gore motho ga a wiše ke badimo na re lebelela gore na motho ba mo reeletšeng ka yena o be a sene bolwetši ba gowa na ge e le gore motho be ba mo reeletše ka motho ba mo reeletšeng ka yena o be a ne bolwetši ba gowa ka lehlakoreng la rena re tšea motho o re mo riela jwala and then re mola re mo rietše jwala re ya go mo phasetša ga a fetša go phasetšwa mola wele re tšea mare a e leng gore wa a tshwa and then re a bereka ka na taelo ke reng ke serwetlane and then ge re fetša re ka no a bereka ka nama ra fetša ra e lahla and then motho gona o no makala nakong a fetša bo ma 15 to 20 years a sa hlwa sawa and then re tšea bolwetši bo la gore monga bona a sepele le bona nke a tlogele bana ba re se ke ra fela re le abela le fele le tšwela pele ntle le gowa go ne ka mokgwa wo re ka bonang ngwana ka gona ge a sa gola goba motho a tsamaya mola gore motho la o ne bolwetši ba gowa bola ntle le gore yena ka bo yena awe e be gona re bona gore o ile gona re o ne bolwetši ba gowa go ne ka mokgwa re ka mo recognizang ka gona gore ga a sa gola goba mohlomong motho a no ba te tsamaela mola gore wola o ne bolwetši ba gowa ka nako ye nngwe go ba boima go mmona mara ka ge rena re šetše re bereka ka batho nakong ye ntši nna ke ba bona ka mabadi le go lomega melomo a bona e se gabotse
nambile ke thoma go mmutisha motho wa gona motho wa go wa go bala ke thoma mmutisha gore na go gola o ile wa ba le bolwetse ba go wana ke lebeletse sefatlego sa gore go no ba le motho fela ke gona go bona dilo tse dintšhi fela ntle le go profita ka bona gore okay o a ka ba bile le bolwetse bo boso ene se sengwe gape santseng re se lemoge se se motho wa epilepsy ga aiwa o go batla kgopolo and then a go batlang kgopolo ge o ka wa maybe mengwage methene ka moka o e wa sa tšee treatment kua pele o no thoma go ba motho o mongwe wa kgopolo ya go šalela motho o mongwe o ka ba reng like o ne le saekenyana so re thoma go bona gore mara motho re ne le yena mara o ka ga nnape a le ga botsana and then ka dipolelo le ka dikgobadi tša gago re kgona go go botšiša and then ra go bona mara motho fela o e leng gore a sanka a bona bolwetse bo go ba boima gore a tsebe gore motho ola o na le bolwetse ba go wa ntle le gore a mmona a ewa re leboga prof tlhaloso tše di toga di kwagala kudu mongaka malwetse a gowa a fapane goba mohlomongwe ge motho a ne le bolwetse ba gowa ge a sa wiše ke epilepsy o wiša ke badimo goba go ne le bolwetse bo bongwe bo e leng gore bo ka wiša motho ntle le badimo le epilepsy malwetse ya gowa a fapana le motho ga a ewa go a fapana a ke e bie so re na le bolwetse bo e leng gore ke ba sukiri motho wa gona wawa mara gawe a sotla a ja meno a tituma leleme wa kry-a a etswa ntshwelang ditete or a dirang a kry o tse gore motho wa epilepsy ga o ile wa tituma o tswa ditete ebile wa ithutela ka nako ye nngwe motho o e leng gore o wele ka bolwetse ba sukiri nako e ntšhi o no makalari ya dilo tše dingwe tša go makatša ebile o mmona ka ga a rola mahlo motho wa gona o kry a rola mahlo ge o tsebanto ba reng ke mothebolo o ka ba re motho o wa thebolwa so malwetse a fapana a gowa motho mongwe le mongwe ga a ewa a re no re ke epilepsy or ke sukiri ke mola ke le boditseng ka re le ka tlhakoring la sedimo go ne le kgonagalo ya gore motho awe mara gowa ga gona rena re šetšeng re tseba ba sedimo re ya go lebelela re motho o wele jwang motho mongwe gona go nowa a gwella mara motho o wele and then re lebelele gape gore ga fetša go tsoga kgopolo ye e šalla nako e kae kore mo mothong ge o šetše o nyaka go tsetsinkela kudu mo tabeng ya bolwetse bo santse o lebelele nako o wa nako e kae ga fetša go wa kgopolo ga ge e boa nako e kae ya motho wa badimo ga fetša go tsoga o boa feletše a le gabotse empa a ka se gopole gore o wele jwang wa badimo prof batho ba a re motho wa epilepsy o wele ge re kgonne go netefatša gore ga a tetome ebile ga a kgame ke mare a tlabeng a etswa ge re mo thušitše a tsogile go bohlokwa gore re bitše di-ambulance goba wa napile o tsogile napile go lokile go motho o e leng gore kwa epilepsy malome ka kapa ga a šetše a wele a ke lemoše batho gae go bohlokwa gore ba bitše ambulance lebaka šile lona epilepsy e kgona gore o kgona go wa ga 5 ka letšatši goba ga 3 ka letšatši so a ka wa motho wa gona a tsoga a lefora o ka re o lokile gantsi motho a se ba loka so ge e le gore ka mogae ga le koloi ya go mo tšea le mo iše sepetlele bitšang ambulance e tle or ge e le gore maybe tumelo ya lena e mo tumelong ya batho ba go swana le rena mo tlieng le mo tšiše go rena re tlo mmona and then if motho o hloka thušo ye e rileng ya sepetlele and then rena re tlo refera patient ra e referela further management gore ba kgone gore thuša ka mokgwa e leng gore re tla be re hloka thušo ka gona prof a ke tsebe gore mohlomongwe go ne le se o ka ratang go se tlaletša goba wana pele re ka nempe re a kitimela ka fa le megaleng ra topa ba theletše gore ba botšiše se ba ratang go se botšiša goba ba re fe maitemogelo a bona mabapi le balwetši ba ba goa ba
re ka bolela le ba thieletši re ba kwa gore bona maikutlo a bona a reng matshwenyego a e leng gore ba gahlana le ona a sepela jwang. Mara se ke nyakang go se tiiša ke gore batho ge e le gore ba na le motho ka gae o awa ke kgale mme ba tsama treatment ga a fole a batle re lebelele gore na dipheko di kgone gore botsa nto ke le abela one ke le abela ka mang ke le abela ka mang gona re ka fokotša jwang bogale ba le abela le rena ka ke bjewang ka setšo re kgona gore ge re kgonne go tseba gore ke motho o abetše mo gongwe ke re motho o abetše kabelo goba maybe o abetše hlabirwa re ya go hlabirwa ra kgona go tseba re mo phopota buang hlabirwa a fokoletša motho o la bogale jwale re ka megaleng ra kwa gore ba thieletše bona gae ba reng ba hloka thušo e jwang mabapi le tabeng ya bolwetši bo ba bona o kare ba bangwe ba šetše ba inietše ba sa tlho ba sane le tshepo ya gore godimo ga balwetši bao ba neng le bona ba ka fola ene mola balwetši bao ba hloka nako o tsebe re motho wa go wa a ne nako gore o wa nako mang so ga e ya sekolong o kry matitšhere ba gahlana le tše e leng gore ke tše thata motho wa gona ga ile dimmolong o kry a o ile mola mmolong batho ka moka ba motšhabile because o a tšhoša Prof, ga gone molato felo ditlhaloso tša gago mongaka di tloga di kwagala kudu tsebeng ya motheletši e šita le nna ke le ka kapa ya radio motheletši ditlhaloso ke tšona tšeo re di hweditšego a ke tsebe gore ka mola megaleng ya rena ya 0648582771 ke gona fa re yang go topa motheletši gona le gona ka fa le letlakaneng la WhatsApp line ya rena ya 0648582771 letlakala la dikgokaganyo tša le yago ke pitšeng tše kgolo at MCRS gomme re live letlakaleng la Dr. Moremi e le go mo e le go gore o ka tsena gona wa kgona go re bogela ebile wa kgona gore theeletša ge e le ga jwale gona e re ke pote ka fa ka mabenkeleng a professor ge ke bua napile a re ya megaleng ka sona sebopego se ke no re wena makoti a nke o re fiefie